Sampurasun dulu Pang Deus sareng si Gondrong naik layung. Malu sadaya sarehat ya. Dia dulu sadayana sarehatnya. Selamat pagi, good morning. Moe tonggong luar aduh. Uga bobo moe tonggong ngopai. Ieu turun urut urang ayeuna Bulan udur ngalinting heula da ngalinteng lur ngalinteng ah. Ngopai lah arahan nu ganteng salam ya. Ngopai. Mantap. Mantap lur. Panas euy. Nulilah tuh. Ngopai. Ini lur, si Gondrong lagi di pipir di belakang rumah ngopai minggunya lah nggak kemana-mana di rumah aja. Mau dulu sadaya sararehat iyalah sararehat sadayana nya ngopai pokoknya mah ngopai. Tiada hari tanpa ngopai si Gondrong Neglayung. Itu aja ya lur ya. Selamat pagi aja lagi menyapa lah. Sapa buat teman-teman Gondrong yang baru gabung. Terima kasih supportnya. Sampurasun rahayu kalian semua luar biasa.